Bismillahirrahmanirrahim. Hakim efendilerin üstünden aytkansa, Allah'ını hallerini üstünden sağıngansa, Allah'ını çakırganlığa ve ne onu, Allah'a ne apravdanya bardı. Endi adamı avuşup, adamı ölgen adam, ol efendilerini çakırgan zamanda bir muratla çakıradı. Ol muratı bu eksinden biridir. Ne ol közbağı terge süyedi? Ölgenime, bullay jumuş etkenme, efendilerini çakırganma, zikir okutganma, hurucullah üleştirgenme, ızından kuru koymaganma dep ayttırga süyedi, közbağı terge süyedi. Muratı ol ise, ol efendilerini çakırganı tüzdü, ala ol jumuşunu ahırına deri jettiriptile. Eksi birbirlerini taap turalı. Alay muratı Allah-u Teala'nın razılığına jetken, Allah subhanahu Teala'nın alında ölgenimi suabı bolsun, suaplık bazmanına koşulsun, Allah'ın rahmatına jetsin degen muratla eti ise ol soru soruğa gerekti. Bu meni etken işim Allah subhanahu Teala'nın razı etemidi, oğusu etmeymidi. Şeriatta bu jumuş var mıdı, yok mudu? Sonra bolmağanın bilgeninden sonra bu jumuşunu Allah-u Teala'nın alında ağırlığı bolup suaplık bazmanına barır üçün gerekli jumuşlarını eterge gerek boladı. Bu jumuşlağa bulay janından karap tursan biz Allah akılga keleriz. Ol da adamla keslerini arı kögüstür üçün adamlarını alında köbüsünde közbav eter üçün deyik. Endi o zatlarını men qaydan alıp aytama. Soruğa bolduktu. Qaydan bilese ol jumuş alay bolganın qaydan bilese dep soruğa bolduktu adamlar. Endi 20 yılın içinde imamlık etip turgan kezimde mende 2 kesek zamanını ol jumuşluğa katışıp turganmı. Zikirge de barayım, duası toktaganda da, jip duasında da, jıllığında da men o zatlığa katışıp turganmı. Katışkanımı baş muratı bu jumuşlarını içinden halka anlatıp, tersligin kögüstüp, düzeteyim dep ol niyetle küreşeyim, alay bolalmaganmı. İçinden ol türlenmeydi. O zaman da adamlara sorgan eteyim. Ki Allah subhanahu Teala'nın razılığını izleysek, keliz bulay eteyik, bulay bolayık, ma bu jumuş düzdü, ma bu jumuş tersti dep aytkan zamanımda adamların aslamısı hakim bilebiz, sen tüz aytkanını bilebiz. Alay adamlava ne aytırıktıla degenini soruyla. Biz aytkança eteyik, adamlava ne aytırıktıla. 70 yılı 80 yılı bolup ölüp gitti. Yaşavun kuru Aziyadan başlap işlegenleyine, artta kalhozda işlep kıynalıp bir gün körmegenleyine sabilerimi östüreyim, üyürümü östüreyim dep yaşavu işlep ketken adamını ızından bir mal soyarık duyulmuşsa da, bir tuvarını kızganına metese de, atanga sadaka etmegeli kalay koyasa da dep aytırların kötürallık tüyülbüz. Etmeyamalımız yoktu. Bizni tuzanla degen sözleni 90'dan köp prosentinde eşteyim ben anı. Adamlar anlaydılar tüzlükünü. Alay etterge korkkan etelli. Korkkan etelli adamların sözünden ne aytırıktılar degenden. An üçün men bu iki saylamını ne ayttım? İki saylamını ekisin adamlar köbüsünde aythalları ölgenime bolsun dep aytallar. Alay jumuşlarında va köz bağını saylaydılar. Sözleri Allah'ın razılığıdır, jumuşları va köz bağıdır. An üçün bulayda ol çakırgallağa da bargallağa da ekileri de çakırgan bilgen etedi. Bunu közbauğa çakırganın. Bargan da bilgen etedi közbauğa barganın. Bulayda bir-birin aldap, aldagan det almayla. Ala bir akıllı bolup yaşap turallar.
Bu жұмышта эм амалсыз дейік, эм қиырда қалған, эм үлішсіз қалған кімді? Өлген. Ма ол өлген эм жарлы алайда олды. Ол етілінгеннен не садақадан бір зат бармайды, не оқылынғаннан бір зат бармайды, олды құрлай қалған. Аны аты бұла төгіледі мүлк, аңава бір затта бармайды. Нек дегенде, Аллаху Тағаланы разылығы үшін деп етілінмейді, ол жұмыш өлгенге аннан үліш жетмейді. Етілінген мұны аты бұла етілінеді. Аңава аннан бір карамел кампет жетмейді. Ма ол эм жарсулысы бұл жұмышта олды. Аны үшін адам біраз ол Аллах Субханаху Тағаланы чамландырған жұмышыны еткен заманда Эфендіні да, аны чақырғанны да қалай батырлығыз бар есе де, ол батырлықны Аллахны жолына бұрсы егіз. Аллахны разылығы үшін деп, адамла не де айтсынла, не де болсынла, мен Аллахны разылығын сүйеме деп, ол жолда тұрсы еді, адам. Ма о заманда кесіне де, өлгеніне де суаплықны о заманда ішлер еді. Мұхаммад пайғамбарына Аллах саламы аңа болсын, алай ақшы хадисі барды. Хадисле барысы ақшылла, алай бізні бүгінгі сөзімізге келішкен. Кім Аллаху Субханаху Тағаланы разы етсе де, адамланы чамландырып, Аллаху Тағала аңа разы болыр, адамланы да там бұла аңа разы еттер дейді. Жүрекли Аллаху Тағаланы қолында Алла. Кім Аллаху Тағаланы чамландырса да, адамланы разы етеме деп, Аллаху Тағала аңа чамланыр, адамланы да аңа чамландырыр дейді. Жүрекли Аллахны қолында Алла. Аны үшін сен сағатта адамланы разы етейім деп көзбау етесе, алай ол адамла сені тамла сөзіңе теріктілі. Ол исрафлық неге керек еді? Ол қадар затыны не төгер керегі бар еді? Аны бір жарлыға берсейді ва, аны бір ақшы жұмышқа салсейді ва, құржулланы, ауыр құржулланы көтіріп кетелі, алай сөзіңе ва етеріктілі. Эфенділеге айтырғым, сізні әрі айтып, алығызға да мешнала жіберіп, келтірген де етіп, сыйлаған да етіп, зікірігізге да тыңлап, құржын да беріп, қол жаулықта беріп, ақша чуланған үйгізге әрі мешналабла ашыралла, сіз үйгізге жеткеншіге дәруа, сізні сүйек сөзігізні етелі. Нек? Білген етеділі. Динге бұзықлық етіп, құржын амалтын айланғанығызны ол чақырғалла да білген етелі. Ол масқара түйілмеді. Чақыралла да эфендіге ызынан күлелі. Эфенді да барып алып кетеді да, кече жұқлап тұрғанында алаға күледі. Масқара түйілмеді. Біздің дініміз Аллаху Субханаху Тағалаға табынмақлықты, аны разылығына жетуді. Бұлай масқара біздің дінімізде жоқты. Аллаху Субханаху Тағала барыбызды ол заттан кеңетсін. Амин.